ni umukinnyikazi w'Ubuhinde ndetse akaba ari na rwiyemezamirimo uzwi cyane kubera ibikorwa byo mu mafilime. Preity Zinta, nkwibutse ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, iyi channel yitwa Rukizo, tukaba tukwigezaho amakuru y'abasitari bagiye bakina amafilime agiye atandukanye, tukakubwira n'amafilime agezweho ushobora kuba wareba. Niba wumva uri interested ko twagiye tubana, wakanda subscribe maze ugafungura inzogera ukajya ubona buri kiganiro cyacu cyose. Uyu munsi tugiye kubirebera hamwe ubuzima bw'umubyeyi Preity Zinta. Ese ni muntu ki? Uyu mudamu yavutse tariki 31 Mutarama mwaka 1975, avukira mu muryango wa Himachali Rajput ndetse akaba ari umuhindukazi ukomoka mu karere ka Shimula muri Himachali Pradesh. Ise yitwaga Durjan Zinta, akaba yari umusirikare mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko yaje gupfa azize impanuka y'imodoka. Akaba yari kumwe n'umugore we Niparaba. Gusa uyu mugore we yarakomeretse cyane maze amara mu bitaro imyaka isaga 2. Ibi bikaba byarabaye ubwo Preity Zinta yari afite imyaka 13 gusa. Ibi ngibi birumvikana ko uyu Preity Zinta yari akiri mutoya. Ahangaha yatangaje impanuka yateye urupfu rwa se byatumye akura cyane mu mutwe, aho yari asigaranye inshingano zo kwita kuri barumuna be ari bo Dipanka ndetse n'uwitwa Manish. Uyu Dipanka yateye ikirenge mu cya se maze aza kujya mu gisirikare, akaba ari umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'igihugu cy'Ubuhinde. Naho uyu Manish we asigaye abarizwa California, ahangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mudamu kubera kwita kuri barumuna be yafungutse cyane mu mutwe maze atangira kujya yubahiriza igihe cyane, aho avuga ko igihe ari ikintu cy'agaciro mu buzima bwa muntu ndetse ukaba ugomba kucyubahiriza. Uyu mubyeyi yahawe impamyabumenyi mu Bwongereza muri psychology, uretse ko ntibyamubujije umwuga wo gukina filime, aho yatangiye gukina filime ya mbere mu mwaka 1998 muri filime yitwa Drise. Iyi filime yamuhesheje igihembo cya Filmfare, akaba ari igihembo gihabwa umukinnyi witwaye neza ndetse akaba ari na kimwe mu bihembo bikuru bitangwa muri Bollywood. Ariko yaje kumenyekana mu nkuru y'umubyeyi urera umwana muri filime yitwa Kiyake Hina. Iyi filime ikaba yarasohotse mu mwaka 2000. Uyu mudamu yakunze kugaragara kenshi nk'umwe mu bakinnyi bakina filimi zishingiye ku muco, akaba yarashimiwe cyane na leta y'Ubuhinde. Ahangaha nibyo byamuhesheje ibihembo bigiye bitandukanye, harimo nk'igihembo cya Mitapari Memorial Awards, akaba yarayitwaye inshuro imwe, ahabwa Filmfare Awards 2, Bollywood Movie Award 1, Screen Award 2, Zee Cinema Award 3 ndetse na Stardust Award 3. Uyu mukinnyi uretse amawadi yatwaye, yagiye akina amafilimi menshi agiye atandukanye. Mu mafilimi menshi yakinnye twakubwiramo nka Soldier, Chori Chopke, Kariho Naho, Dirisena, Dirichatahe, Lakshe, Jum Blajum, Salam Namaste, Mission Kashmir, Virizar, Rabne Bana, Dirijodi, Dilaj, Welcome to New York, Mr. Khan, Miss Khan ndetse n'izindi nyinshi tutavuga ngo tuzirangize. Mwakoze kudukurikira. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukizo, tukaba tukwigezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye ndetse tukakubwira ese nyuma ya kamera ni bantu ki, ese bakomoka hehe. Nge nari Ira, icyo usabwa ni gukanda subscribe maze ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.